Zonet Chungkuate Chibai Vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlang u football ma inel na FIFA Club World Cup in la chunei chunzom ani ya tukin lama in khela Chelsea point thum an lo chuak football ma inel na lian le ngai hlutlo FIFA Club World Cup in la chunei chunzom zel ani ya tukin lama in khel monam taka Chelsea point thum an lo chuaka Group D in khel monam taka an khingpui Major League Soccer Club Los Angeles FC cho Sydney Fain an ne he in khelain Chelsea hang goal shot tum som pasari an ne ya Los Angeles FC lam hang goal shot tum sari nei thongin ball possession le in pass di konga po Chelsea an chung nung zoka point hum lo so an phuwa nge in an lo chuak ta an ne he in khelain first half a goal alu don lo emoti line minute som thum palina Nicholas Jackson a ball pek thazet mai chu Portuguese midfielder Pedro Neto chung goal a thatakin a chui luta a team sikhat fain ma a hroi pui zui bok hemi nu hian Chelsea han natakin an nor let zela second half minute som sari pakwana minute som rukpalina ron lud liam dila pasiam sak thatak atangin Enzo Fernandez on an goal ni na akhung leya goal dang lubel zui talavin Chelsea hian Sydney fain ne na an changa point hum lutak an lo chuak Group D in khel Brazil club Flamengo point hum an lo chuaka an khingpui ES Tunis to Sydney fain an ne he in khelain Flamengo hian goal shot tum som pakhat an ne ya Tunis lam hian goal shot tum ruk chau an nei thong Flamengo team tan minute som pasari naleka Georgian chon ma an hroina goal akhunga second half minute som sari na Luis Araújo chon an goal ni na akhung le hemi no hian goal dang alu bel zui talava Flamengo hian point hum hlutak an lo chuak ti hian group D lama table thar bera Flamengo chu khel khata point hum nen achung bera an oma Chelsea chu khel khata point hum nen bok pahni na omin Los Angeles FC le Tunis ten an dota point an la lo chuak lo ani in khel dang boruak tang taka Boca Junior le Benfica te in machona changjok anum lova Argentine club Boca Junior le Portuguese club Benfica te in machona hian team pahni te goal ni ve ve in pe in an in ne tok he in khela hin red card tum thum zet phor ania Boca Junior lama hian Ander Herrera le George Vigal ten red card an muwa Benfica team lama Andre Belotti chon red card a mu ve bok in khel pum pui thira Boca Junior hen goal shot tum som an neya Benfica in goal shot tum riat nei ve thungin ball possession le in pass dikonga ero Benfica lam an chung nung zoka amai ro chu point khata an lung oi thiam angai thung he in khela hin Boca Junior team tan Miguel le Rodrigo ten goal an khunga Benfica lama Angel Di Maria le Nicolas Otamendi ten goal an khung ve bok ti hian group C table thar bera Bayern Munich chong khel khata point hum nen ma an hruaya Benfica le Boca Junior ten to tin point khat ve ve an nei boka among bera Auckland City chomin point an la lo chuak lo thung FIFA Club World Cup in la te zanin Thar ko le chan ve train nei chun zom ani don na Fluminense le Dortmund te in matchonin zanlai pel dar som pahni le chan ve a River Plate le Urawa Reds te anin machon don na Zinglam dar thum le chan ve Ulsan le Mamelodi te in machon don bokin naktu Zing daruk le chan ve Monterrey le Inter Milan te anin machon don boka Zing dar ko le chan ve a Manchester City le Wydad SC te anin machon bokang Football ma inel na Concacaf Gold Cup inel na chunei chunzom zel ania game borok po atang chhozel kumsom thum pali zeta upa North America Central America le Caribbean atang ram sang sang som parukte inel na Concacaf Gold Cup chunei chunzom zel ania tukin lama in khel monom taka Panama lamin point hum an lo chuaka an thingpui Guadalupe chu gol nga gol nin olsam takin an ne he in khelen Panama team tan Ismail Deson goal ni akhunga ani baka Martinez Eduardo mai baka Thomas Rodriguez and goal khatreu an khung ve bok Guadalupe team tan hian Jordan le Fermin David ten goal an khung ve bok Group C in khel danga Guatemala point hum an lo chuaka beisei lo takin an khingpui Jamaica chu sikhat fain an ne he in khelen Guatemala team tan minute som thum pahni na Oscar Santison goal chun hi akhunga point hum an lo chuak zui ta anni he in khel hin in khel pum pui thira ero
beisei lo ka ngein Jamaica lamin game an thunun zoka amai ro chu thilmak Guatemala hian an lan tira point hum an hlo chuak tiang group C table Thar bera Panama chung khel khata point hum nen ma an hruaya Guatemala chu pahnih naumin point hum an nei ve to boka Jamaica le Guadalupe ten dotin point an la hlo chuak lo thung Concacaf Gold Cup in la te hinak tu zing hian nei chun zom ani do na zing namdar nga le minute somni panga Curacao le El Salvador te anin machon do na zing dariata Canada le Honduras te anin machon bokang NBA season kalmekin la chu tukin khan nei chun zom ania final game 5 in khel munam taka Thunder in Pacers an ne basketball ma inel na lian le ngai hlutlo NBA season kalmek finals chu tukin khan nei chun zom ania game 5 in khel munam takle poimo taka Thunder lam awan nei zoka antranga anking poi Indiana Pacers he za somni za pakwain an ne tukina final game 5 in khel munam taka hian quarter masabera train game munam tak kan munga la Thunder lam hian quarter masabera point somthum pani thok chuakin Pacers lam hian point somni pani bak an thok chuak lava Thunder lam hian bul an tran thatle quarter ni na po quarter khanang bokin Thunder lam an chung nung zoka point somni pasari thok chuakin Indiana Pacers lam hian point somni pathum chau an thok chuak thung quarter thumna ero Pacers lam an ron chung nung zoka he quarter hian point somthum pali thok chuakin Thunder lam hian point somni pariat an thok chuak thunga Pacers lam hian beiseina an nei sang man hle amai ro chu Thunder kal tuang lai an dang zo talava quarter to bera Thunder in point somthum pathum an thok chuaka Pacers lam hian khel thaveu ma se point somthum an thok chuaka Thunder lam hi an le thal phak talo ani ti hian Thunder lam hian za somni za pakoin ne na an changa an din mun an siam rem tabok game 5 an khel ma hian team pani te heng game ni ve ve an la towa game 5 fa Thunder lam an chakta ka wang hian final game sari khel tura 3-2 in ma an hruai ta chakturin game khat chau lak an mamo ta ani ne na chang team Thunder team tan Jalen Williams song khel thaberin point somli athok chuaka rebound tumruk nain assist tumli anei bok ani baka shai Alexander chan point somthum pakhat athok chuaka assist tum som nain rebound tum ni anei boka ne na han chan theinan hian an tho hlok hle awan doi zo tang Pacers lama Pascal sai kam chong khel thaberin point somni pariat athok chuaka rebound tumruk le assist tum nga anei boka khel chela tuklo ma se ati mero achan him zo talo ani final game 6 he zirtop ni jing daruka an khele do na Pacers lam hian ne na an chan nge nge angai do na Thunder lam hi an chak ani chuan final game sarina khel ngai lovin champion no moi an choi thei to don thung ani tennis ma in la hale open le HSBC championship in la te chu nei chun zom zel ani tennis ma in la lian le ngai hlut jing ami hale open lama ni zana in khel monam taka round of 32 lama Stefano Tsitsipas sam ne na achanga aking pui Italian star derderi laka 6-4-3-6-7-6 in ne na achanga round of 16 ain langkai champion tura rin kai ber seeded number pathum na Russian star Daniil Medvedev po achaka Russian star hian aking pui German star Admir laka 6-3-6-3 ne na achanga ani po hian harsalo tuklavin round of 16 ain langkai Kazakhstan star Bublik po achaka aking pui Muller laka 6-4-6-4 in straight set in ne na achanga next round alut Mozoran po achaka Hungarian star hian aking pui Kesmanovic laka 6-7-6-4-6-4 in ne na achanga set masaber hlauma se comeback ro pui lan tirin round of 16 ain langkai anni ho baka leis po achaka aking pui nam pui pa bonzi laka 6-4-6-4 in ne na achanga French star hian round of 16 ain langkai zuita ani HSBC championship lama po ni zan lama in khel mu nom taka seeded number palina Holger Rune an malam apana Rune hian aking pui O'Connell laka 6-3-6-3 ne na achanga next round ain langkai seeded number pasari na tlengsang turarin kai jingami Francis Tiafoe achak zo lo thunga aking pui ne nge turangai British star Dan Evans laka 5-7-2-6 in avan doi zoka atranga azin kong atop British star Cameron Norrie po achak zo lava
seeded number pariat na check star men sits laka 676116 in avan doi zoka atanga azin kong atop zui ve bok anni ho ba kan Ricardo Bautista point aking pui Borges laka 677564 in ne na achanga next round ain lang kai hei ba kan McDonald le Fernally ten an king pui te an neya next round anin lang kai zui ve bok khati zong khain Infiamna Chanchin Thar kan ngai thla kho thei te chu ani e